College Boni Fibro Sashi Sinpat Tekane kalong ka jing pentip nam ta kitu kiba tab apply ya kane ka DLED course ka arts nem te ka tarik jong ka exam kalami ibat ban download ya ki admit card ru kalapan mi dengan puli kum kane ka notice kalapan mi arpo tarik mi arjar. This is an information to all those candidates who had applied for admission to the 2 years diploma in elementary education DLED program for academic session 2022-2024 that the entrance test will be conducted on the 28th of May. Ka entrance kande ka arfa trik jong May arjar ka isi sajan te ka admit card jong filala man download nadu ka arfusau tarik ngut kande hakasngi baar kan mawa nadu ka arfusau tarik hadu arf nyu tarik May arjar kan mawa nadu ka arfusau tarik filala man download salej support ka website ka fi apply ya ka DLED kan ka DRT maceducation.gov.in select nang tu sa download hinang tu pila ban download apa mobile ru sa pa print apa cyber ne page pila ban lek direct apa cyber ru ban pa print tenam ta gi question paper ngan sa upload yang sakaway nam ta kan ka DLED no la slam ngaklam ayusu temap nam ta gi ne gi jing pen slam go jonga tang gi ne gi jing pen tip college bon